Namkena kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, so previously, of course, in the end of video, la Mr. Post dinga fa dukombisa ku dia before Dr Joe Shirimani nazi thalo kura mga sa ivono anta vekela link top comment. So na update again ka the same post. So nifika ngena ka the same post ya link post the Mr. Post ni ka the comments no yonje loko ngazi tuna kumebunga kuna swa serious. Lo nifika ni scroll down la no fika nihlamarisa ku va nihlangana Brace Thorn Shirimani. Yeah, last video lenga end yena afika kombisa ku of course ala ku ba ida psychology ro Mr. Post ku hi leswi sirisa swona. So I tlhavu ya kambe ya comment yena as you can see there ifika tsala ku wena Mr. Post ita nya vutomi bya wena ya karhi icacela ba wa mina just ku va ke landzana na attention leyo ka yi nga bohi why do you start nkarhi loko swa fana a wu swi twisisi na leswi nga ku swi vuleni ya of course ku va a direct attack yo kombisa ku Mr. Post ndlela yin'wana ku yena lo a nge swi koti ku va a swi hlaya swilo leswi a nga swi tsala laha a yi sukeni and then ti-comments leti tele ngopfu ni nge ti pfuli hinkwato ni to vheta nhlaya ya ngwenya laha ya makwakwa Charles Xisingwane loyi loyi la ku bihi nani loyi hi KK Shirimani ti-video ti kona hinkwato ni ta vekela tele hi nga top comment ta vekela ti-link ti ri timbirhi ya Brestone na leyi n'wana wa makwenu wa Mr. Post loyi i makwenu wa Mr. Post makwakwa Charles Xisingwane loyi la ku bihi na i KK Shirimani loyi so fika ku komba ku a ku na swilungwetana hala ka hina ni ri na swilungu swa thyaka i byela mhani va tshika ku mbala xintofi va ri mukhegula na ndzihi leswi va nga fika swi tsala kwalaho and then tlhe hindza Manyangatsi leyi a nga twi loyi Manyangatsi a mhani tini wa ha lava kahlekahle na hela i fika ti tsala na ya ku swin'wana a hi vusavheji hi vuphunda leswi na sola a tshamela ku rhuketela Shirimani i rhume hi n'wini na hi dyohana Soli Gezani Nukeri ni xoma n'wi tiva hi un'wana wa timembera tikulu ta Mr. Post so leswi yi nga yimisa swona se ku intense yo I wish a ni ta hlaya ti-comments I think la ka ti-comments ku ta ku humelela swi tala ngopfu unfortunately ni ri video ku i ta leha swi boha and mani swi laha swa ti-video to ti leha ti kha ti swi nga bohi mona so mi nga ka post leya ku va mi ya kuma more comments and details like vanhu leswi va nga fika va responda swona mina ni ta ni kha ni hlamele sweswi ni nga hlaya swona ku swi nga ze swi fika la swi borhaka post yeleyo mi nga yoho ni ya hlaya loko ri amukela subscribe a ta kombela mi tika subscribe vavanuna na vona sekisa kun'wana wa kahle loyi a nghenisa mali ni mano ufika lelo yembelela kona n'wansati loyi a nghenisa mali le ka dokodela ya ma vona ku tshamiseka ya ka kun'wana na vhele n'wanuna so hi sopfekanga ta mi byela swintima vavanuna hi swibuwa swinene va tshuka nsati va nghenisaka mali ya fambeleriwa ya kumala ku kambakamba se ka ni hleva kokwa mi nge twa